Sinia da porphai kep malom Diphu Municipal Board ke parlo ward number sir kep Birla Longking hi arong along Rajendra Tirang along le along Lispen kido Entihas Ali ahem mi chodet. Mi ke chohut ahem photum abang ka videra jok rongara ratum pen mi ke pame bunji aphan bor ilo. Bonda mi ke chohut gas cylinder kang bob ahir ke tan o ajok hem along kabirti ahormudo anta mi choponelo. Bangso mi ke cholong lok lake meri hing pen tahai pusi hadak arong ara tatung pen nang pachini don. এখন ঘর জ্বলে গেছে পুরো একটা ফ্যামিলির পুরো ঘরটা পুরো জ্বলে গেছে না মানুষ কিবা ক্ষতি হইছে নাকি না মানুষ একটু ক্ষতি হয় না কারণ মানুষ তো নাছলে গ্যাস সিলিন্ডার কেটা ব্রাশ হইছে একটা ব্রাশ হইছে দুইখন আসলে কিন্তু একটা ব্রাশ হইছে এখন আছে এই ঘর মালিকের নাম কি ইমতিয়াজ আলী Tong sekot pen fire brigade atum aphan birta palelu bonta meke chodi malongan fire brigade at agari atum nangkile akut anki meke chwa hir ke tan o ajok meke chowek ahema bangki pajok dun un edet sedami adungarai ahema phan abangki meke chopen pajok dun lo bangso hem meke cho lak khosose akhiadat nahoklo Ladangla longki in here ward number 9 along Michupu Ajurong Finity Mane Loge Gari Wanglo Lapen Diamond Heglong Lom Michu Hoglo Lapen Loge to fire tender pen who's please Mane actually Bangladak to work away your name Mane Halloween Bans need to who's Pinang Kolo a support Pinang Entelos Lasi Nili rat panggil cenuri alam apa ehlo, ane tuar ke nahok le dosa tuar bang cipathe tansi bini fire tender agari lutuna tuar si kaya tak bini. Total property in bang 5 lakh ni ke mecuik dalo ni bang. Lalu apa ini? Kesep abang jala kicubik ahem bang kesep pun ipin lo. Ate lalu harbiget penta sab kehelu do lapena aku ala Bozar lote ni tuma gari ke traffic jam do pik Donbas kong lagi school por lote ekdom traffic jam pik laha joine sini tumta hoyto 10 minit nang le yedem ta 15 minit nang kopiti News report Karbing Long Live